To soboto bom gostja pri Vidu in Perotu, torej v VIP šovu, in se že zelo veselim, ker oba dva dobro poznam, pa vem, da bo nora zabava. Pa vas je mogoče kaj strah, da vam boste kaj ušpičila, kakšno zagodla? Ona dva, da bi mi kakšno ušpičila, zagodla, ki je pa taka muceka, kot sta ona dva, ni šans. Boste mogoče vi njima kaj pripravili? Boste vi njiju s čim presenetili? Ja, seveda jo bom presenetila. Oziroma delala bom na tem, da jo presenetim. Mogoče kak namig, ne smeva itak razkriti, ampak... Naj se dobro razgibata, to bi bil en moj namig. To bo televizijska premiera tudi moje nove pesmi, Bum tras bum je njen naslov, taka žurerska, plesna. Dragi gledalci, dobrodošli pred televizijskimi zasloni. Mi vas v oddaji VIP Show pričakujemo, veliko zabave bo, veliko smeha in tudi kakšno presenečenje za Vida in Perota. Super bo.